kitabu en babu 7 dambugal jeeɗa ɓangal hino yewten fi bayani fi ɓangingol sifatul wudu'i fi sifa salligine laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. bana an arabta ɓawo andi musidɗo julɗo jentiɗo tafsiru Abdullahi Kala ɓawo andi a humpitike shara'itul wudu'i sartiji salligiɗi wa fara'iduhu e farillaji salligiɗi wa sunani e sunnaji salligiɗi alama sabaga e dow no feƴƴiri noon bayanuhu ɓangengol mum ka anna ka sikka en tattali'ata a ƴellitike ila bayani faade ɓangingol kadi sifatil wudu'i sifa salligine laaɗo Allah ti on tatubagu tawɗo hino hawrudiri fiya e nder muɗum tilkal ahkam ɗeɗo ñawoje wayawo koni ɗum sifatul wudu'i ko sifa salligi ne laaɗo alkamili timmuɗo almustamili moftuɗo alal furudi wa sunan e dow farillaji ɗin e sunnaji ɗin mustawhatun tawɗi kadi ko mooɓaɗi min nususi shar'i immorde e daƴƴe sharia on tigi tigi ka qur'an litamal fiya gollu salligi on alata to beke ha e dow no hawrudiri non net inchallah. fa sifatul wudu'i sifa salligi ne laaɗo gogo an yanwil wudu'a ko nde anniyoto salligi on lima yushra'u lahu fi ko sar'inanamo kon fi ko sar'inana kon nde wangal al wudu'u salligi on min salatin immorde e julde wona hawa ko nantata mum ko nde anniyoto salligi on wonande ko sar'inanamo kon e fi salligi on mi mana ko yo anniyo salligi on mi mana wondude e julde ndelego. summa yaghsilu refte o loota kaffayne e makko ɗen salasa marratin ثم يتمضمض رفت ويبو 3 مرات ويستنشق سركن 3 مرات وينفر الماء ونيتتو ndiyam ɗam min an fi immorde kinal makko bi yasari hella ka sengo makko nano haraka ko hella sengo makko nano bi mana ndiyam ɗam woni ɗam o fifi ɗam yantiri. wa yaghsilu lota wajahu yeso makko gon 3 marrat wa haddul waji haray non kerol yeso gon tulan ka jundi ko ila honto hebi honto min manabati sha'ri ras ko ila ka leeɓi hoore ɗin almotadi wowɗi ɗin kadi fuɗɗi fuɗude ɗon ilama in hadar ha faade ka ɓuri joltude ɗon min Allah hayani immorde e bayɗen ɗiɗi waddaɗan e wokkude nde walla hayani ko wiyete baye ɗiɗi azumani ko ƴiyoy ɗiɗoy fi asfalil waji wonkoy koy kalle yeeso ahaduma kuma e majje min jihatil yamin no wontiri ka sengo ñaamo wasani kuma ƴiwum ɗimmum min jihatil yasar no wontiri ka sengo nano waddagani ko wiyete noon waare e ko wiyete wokkude maju ma'uhuma ko hawtindirgol koyɗon ƴiyoyɗiɗo e kala ko ɗum wiyete wokkude. wa sha'ru lihya jon noon leeɓi waare ɗin minal waji ko jeeya ɗum e yeeso ngo fa yajibu no waɗɗi gasluhu lootugol leeɓi waare nden walaw taala hay so tawi woni waare nden no juuti. fa in kanat silatike allahiyatu waare nden hafifatun ko newi sha'ri ko newinde leeɓi alegoyde sukka haray wajaba no waɗɗi toodena gasla lootugol batina ha nder waare nde wo wa zahira ha e ɓaawo waare nde wo. wa in kanat si waare nde laatike katifatan ko sukkunde ay satiratal jildi ko nde suddinde guringil wajabare no waɗɗi gasla zahiri ha lootugol ɓaawo waare nden wa istab haray no yiɗa ɗon waɗɗaki kono no yiɗa takhlilu jagagol batina ha nder mayre on kama taqaddama no feƴƴirnono. wa haddul waji keerol yeeso ngon ardan ka yanji minal uduni ilal uduni ko ilay nuru ha e nuru wal udunani noppi ɗi ɗiɗi minal ras ko jeeyaɗi e hoore nden fa yamsahani kanji ɗiɗi ko ɗi masketeɗi ma hu wondude e hoore nden toujours kama taqaddama wano feƴƴirnono. summa yaghsilu refte o loota yadayhi juuɗe makko ɗe ɗiɗi ma almirfaqayni wondude e coɓɓuli ɗin ɗiɗi 3 marratin laabi tati toujours. wa haddul yadi keerol jungo ngon kadi hunaɗo mi ru'usil asabi ko ila ka hoore kolli dow ma al azfari wondude e peɗale ɗin ila awwalil ardi ha ka arande densal jungo ngon. wala budda feere o alani yazila nde on tigi ittata kadi ma allaga kala ko yowiti bil yadayni e juuɗe ɗen ɗiɗi qabla al ghasli ko adi lootugolle min ajinin immurde e condi wa tuynin e loope wa sibiki katifin e pentir tekkuɗo e firsina ɗum tekkuɗum alal azfari koni ka hoore peɗali ma si ariyan waɗa e hoore peɗali ɗin ma nebban sino wujama massage hatta yabluha ha hewta bima il wudu'i ndiyan salligiɗan bimana ha ndiyan salligiɗa wawa hewtude peɗali ɗin e guril ɓandu ndum. to mayamsaw refti on tigui masa kulla rasi denda nangal hoore makko nde wa udunayi e noppi ɗin maratan wahidatan ɗum ɗon ko nde wotere maskete noppi ɗin ko nde wotere maskete yeeso ngon ko nde wotere maskete bima in jadidi wondude ndiyan kesan gayril balali hara wona ɓuɓol albaqi hedditingol ngol
min ghasili yadayhi ko lotirno ko juuɗe makko ɗen na fiɓa a looti juuɗe maɗen joni ha ka cuɓɓuli fihi ɗe ɓuuɓi ndiyan hino e majje inna a ƴet a yahay masko yahore nden haray a wancinay ndiyango ka jungo ma wa sifatu massi rasi sifano hoore nde maskirteno e hino an yadaa yadayhi ko nde watta juuɗe makko ɗe mabulula tayin hara ko ɗe ɓuɓɓiniraɗe bilma e ndiyan ɗan ala muqaddami rasi ka ardindi hoore makko nden ɗum woni ka tinde wa yamurruhuma o rewnita e majje kanje ɗiɗi ila qafahu ha ka hoƴƴude makko ثم يردهما رفتي وارترد إلى الموضع نكر الذين بدا منه دي فؤدنو ثم يدخل رفتي وناتا أصبعيه كل مكو دين دي السبابتين سبور دين دي في خرقي أذنيه كدون اندر بود نبي مكو دين دي ويمسح ومسك ظاهرهما ومسك رباو نبي دين دي بيبهاميه كل غري مكو دين دي ثم يغسل رفتي ولوتا سوغيني دونو rijlayhi koyɗe makko ɗen ɗiɗi kadi ɗon kadi salasa marratin ma alkabaini wondude kolɓule ɗen wal kabani ko ete kolɓule huma ko woni ɗum al azmani ko ƴiye ɗiɗi annati ani furtiɗe ɗen ƴoɓiɗe ɗen e ƴumiɗe ɗen fi asfali sak ka ley belliru makko waman kana kala laatiɗo mago to ul yadi ko taƴa jungojo awi rijli ma taƴa koyngal yo fa inna haray kanko ko waɗata yaksil o loota ma baga ko heddi ko min addirai morde sogonal ngal huntere hedditinde nden ka jungo awir rijili ma koyngal huntere koyngal ngal sarti si tawi woni hino heddi huntere ka tere salligi ɗen duwa salligede ɗon fa in kata si jungo ngon taƴi min masfalil mirfaq ko ɗum woni min mufassalil mirfaq ka soɓɓundu jungo tigi tigi ka ñuubotoɗo gasala haray ko yurutura asal adadi hoore huntere jungo ngon bimana hoore densal ngal bimana densal jungo ko junniti kon haray ko yo lotor ɗon seeɗa saabu si tawi jungo ngon taƴano ka dande jungo o lootayno ha ka soɓɓundu jungo o ƴawa ka densal seeɗa joni noon ɓa taƴi ka soɓɓundu jungo haray ko duwano kon ƴawde ka densal seeɗa haray o lootay densal junnitingal ngal ɗon ɓe nda son faami wa in qata'a si tawi ni kadi koyngal ngal taƴi minal kaabi ka kolɓule ma jungo ngon taƴi ko ɗum woni ka kuuje ka dande jungo ka jungo ngon ñobotoɗon ɗon kadi toujours gasala haray o loota tarfa saɓe bimana sera bellerun ɗum so tawi ko koyngal ngal siko jungo ngon sera sogonal ngal bimana ko hedditi kon e bellerunu li qawli taala sabu daalol allah fattaqullahu li allah mastata'tum embere no wawirɗon wa qawli rasul e makone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida amartukum siyami yamiri on mbi amrin yamirore fa'tu minhu are totto yamirore nde masatatum none wo no wawirɗo fa ida husila gasala si on tigi looti baqiyatul mafrudi ko heddi kon e farilla farlaɗon mbimana e teral salligel ngal fagadata haray gom ɗi on tigi addi bi masata e mbere ko wawi ko suma bada al farah joni ɓawo noon gaynugol ngol minal wudu immorde salligingol ala sifat e do sifa allati o dakarnamo men jentanima konnum o waɗata o gaynali yarfa ko yo ɓantu basara o guite makko ila sama faade ka sama o ndaara kammu ngun ndu ko alda e tiggintingol yeeso ngo ko guite ɗen o ɓantata wa yaqulu innama warada ko joli ani nabi ko ƴetta annabaji sallallahu alaihi wasallam min al adiyati immorde du'aji fi hadhihi al halati e on al haali mo gayni salligade o ɓanti guite makko ɗen wa min dhalika eno jeeya e du'aji ɗin boyi kono ɓe addani en ɗiɗiɗi ɗo Salih ibn Fawzani no addani en ɗiɗiɗi du'ara noon mo en fof hunjiɗe lolluɗo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa fi hadisin akhar no ari hadisago on tigina ɗum innata o wiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka iɗen andi ko ɗo du'a woni kaffaratul majlis wal munasaba ko hawri ko e munasaba fil ityani addugol bi hada dhikri o adkar ɗo waddu'a e o du'a ɗo ba'dal wudu'i ɓawo salligi o annahu bimana nasaba bimana nafore ko addi kon hayu ɗum adde ɗon annahu no kanko neɗɗon lima kana sabu ko laati kon alwudu'u salligi on taharatun lamma kana tumande laati no alwudu'u salligi on taharatun ko o laaɓal li zahiri feeñungal laaɓal yaasiwal nasabun hara hino hawrodiri kadi hino handi kadi dhikru jantagol ɗon kadi taharatul batani laaɓal suuɗingal ngal bi tawhidi sabu tawhidi wa tawbati e tubu wiye wa huma ɗiɗo laaɓe ɗiɗi azamul mutahhirat ɓuri mawnude e laaɓe ɗen fo fa ida ijtama lahu si hawtodirani neɗɗon at-tuhurani laaɓe ɗen ɗiɗi tuhuru zahiru bil wudu'i laaɓal feeñugal ngal sabu salligi on o tuhurul batin e laaɓal suuɗingal ngal bi tawhidi sabu tawhidi on o tawbati tubu wiye on
صلح هارا سلني ما هند كدي للدخول في ناتغول ادوانغال على الله كال والوقوف ادراغول بين يدي يسو الله انه نجولده ومناجاتي e gundondirgol makko sabu sujude e taye ko nandita taydum wala basa illa ala an yanshifal mutawaddi nde nyorata salligotoɗo aada an yanshifa nde tarata nde haɓɓata almutawaddi salligotoɗo aada o hutere makko ɗen min ma'il wudu'i immorde e ndiyan salligiɗan bi masihi sabu maskugol makko sabu maskirgol makko terangal bi khirqatin linsere wana hawi ha e ko nandita tawi ɗum bi mana so huli ƴettugol ndiyan ɗan tigi loota jungo ngon ma koyngal ngal wonay sabu nambara barme on ma musindi ma nawnare ko wondi ella lande on tigi fumfata ndiyan ɗan e teral salligi ngal sabu maskirgol ɗum linsere e ko nandita tawi ɗum summa alam refti andu ayyal muslimu kayo julɗo annahu kon yajibu hino waɗɗi isbahul wudu'i timmingol o salligide wawa kon timmingol salligi itmamuhu ko timminirgol mo bistikmalin sabu timmingol ala a'dha'i tere ɗen wa ta'mimi e huɓintingol kullu adwin kala teral bin ma e ndiyan ɗam wala yatruku haran tigi accal min e terangal shay'an hay hunde lam yusibuhul ma ko tata ndiyan ɗan heɓaade fagadara annabi sabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yi rajulan gorko taraka himo acci mawdi a zufurin embre ka feɗandu waloto ala kadami ka teppere makko ndiyam me maali ɗon fa qala lawɓe ma kan mo irji hutu fa asin wudu'aka moƴƴina salligi maɗa o wan ba'da ashabin nabi jettama yoga e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam annahu no nelaɗo ra'aɓe yi rajulan gorko e sallimo juulo fi ba'da qadamihi tawi no yoga e teppe makko nden lum'atun waadere qadru dirham embre piye siru lam yusibu hal ma'u ndiyan ɗam me maali ɗon famaroɓe yamirimo an yu'ida alwuda nde fillitoto salligi on o salata julde nde fo wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki waylun lil aqabi min annar bone wodani immorde ɓeɓe codduli immorde yiite bone kolorru yiite wodani immorde e ɓeɓe codduli wa dhalika ɗum li annahu sabu koni no kanko neɗɗon kadi yahsulu gomɗi himo heɓiya attasahulu kadi yahsulu tasahulu gomɗi himo heɓa ngamelo himo heɓa amugol fi ta'ahdihima e nder ƴewtagol codduli makko ɗin ɗiɗi ka ɗum woni ka ɓaawo koynga fala yasilu haron ka hewtude ilayhima e majji alma a ndiyan ɗan aw tabu gama heddo fihima e majji kanji codduli ɗin baqiyatun heddande la ya ummuha ta huuɓitali e muɗum alma a ndiyan ɗan fa yu'addabani ɗin ɗon codduli ɗiɗi noon ɗi lettiroye binnari yita bi sababi dhalika sabu ko tawi ko ndiyan ɗam memali ɗum en faami ka wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo lamaki fil hadis e hadis alladhi o rawahu mo filliɗo Abu Dawud wa ghayrihi innahu koni la tatimmu timmata salati ahadikum julde goɗɗo e mo hatta yasbiga alwudu ha o timmina salligi on kama amarahu llahu wono Allah yamiriri mo non fa yaghsilu lota wajahu yeeso makko ngon wa yaday e juuɗe makko ɗe ilal mirfaqayn haka coɓɓuli thumma yamsahu refti o maska birasi hoore makko nden wari jilayi o loota koyɗe makko ɗen ilal qawayn haka kolɓule summa alam reftu andu ayyuhal muslim annahu koni laysa ma'ana ala e jungo me en isbahul wudu'i timmingol salligi kasrati sabbil ma'i fi ɗuɗɗingol yuppugol ndiyan ɗam boƴo bajanno wona ɗum wiyete timmingol salligi bal koni ma'anahu ma'ana timmingol salligi on summa alam refti andu ayyuhal muslim kayo julɗo annahu koni laysa ma'ana wonali firo isbaghil wudu'i fi timmingol salligi on kasrati sabbil ma'i ɗuɗɗingol yuppugol ndiyan ɗam wona ɗum woni ma'ana timmingol salligi bal koni ma'anahu ma'ana timmingol salligi ta'mimul wudu'i ko huɓintingol ndiyan ɗam ko huɓintingol terangal bi jiryanil ma'i sabu dogingol ndiyan ɗam ilina ɗan alayhi e hoore terangal kullingal fof wa amma kasratu sabbil ma'i amma ɗuɗɗingol yuppugol ndiyan ɗam boƴo bajanno fa hada ɗum israfun ko feƴƴintingol man hiyun on fi ɗum koko haɗa ɗum bal koni tode kadi yaksiru gomɗi on tigi no ɗuɗɗina subbul ma yuppugol ndiyan ɗam wala yatatahhara oron ka laɓɓintinade attaharatal wajiba laaɓal waɗɗingal ngal bi mana oron ka salligade ha moƴƴa fi o yuppi ndiyan ɗam hino waɗa wa ida hasola si tawi woni o heɓi isbaghil wudu'i timmingol salligi on ma taglilil ma e wondude fanɗingol ndiyan ɗam fa hada huwa al mashru ko ɗum ɗon ko shar'ina ko ɗum woni ko ɗaɓɓa
faqad sabata gom ɗi tabiti fi sahihaini ka bukhari ka muslim annahu no nelaɗo sallah sallam kana ɓe laati ke yatawaddau eɓe salligo rayno bil muddi muudore nden gooto ɗum ko juuɗe ɗiɗi tew ndiyam wa yaktasilu ɓe looto rayno bisayi sa'ire nden gooto ila 5 amdadin ha e ñeɗanɗe 5 muudore nde 5 ɗum ko ñeɗan juuɗe ɗiɗi tew ndiyam laabi 5 wona ha sallah sallam nelaɗo haɗi anil israfi fi feƴƴintingol filma e ka ndiyam fakad marra sallallah sallam gomɗi nelaɗo feƴƴiri bi saad wa hota e kanko e tawadda himo salligo faqala nelaɗo maake ma hada sarf ko ɗum no feƴƴintingol ndiyam poƴƴo baƴa faqala en nelaɗo aw fal wudu'a israfun aw fil wudu timmingol salligi on ha timma israfun ɗum ko feƴƴintingol no faqala nelaɗo maake nam hi ɗum ɗo ko feƴƴintingol walaw kunta hay sa laatike noon ala nahari jaarin hiɗa e caangol ilaygol hayso koye caangol ilaygol wonɗa hara ko ñeɗugol ha ka faala o feƴƴintingol ngol ɗum ɗon ko feƴƴintingol sifa ɗum ɗo ko feƴƴintingol donc hollali waɗugol ndiyan ɗan économie salligoran seeɗa ko hawri ma lotata ko hawri hollali ko ɓa ndiyan ala ka me e woni ma ndiyan no metti heɓude kamen hollali fi onon ndiyan no weli heɓude kamum ma no metti heɓude kamum fiya fun subuju ba jannoɗa la na sabu mankugol ndiyam ma fanɗugol ndiyam ma mettugol ndiyam ɗan hollira yo waɗe seeɗa bal ko ɗum woni sunna rawahu ahmad wa ibnu majah wala hu no waɗani hadithun shawahidu seedeji wa sarfi ko ɗum woni e ƴellitale boy diddul kasdi kontor fandunde nden wa akhbara sallallahu alaihi wasallam nelaɗo hino humpiti kadi annahu no kamɓe wa annahu ko woni ɓe humpiti wonde yakunu laatoyto fi ummati e mofte maɓɓe ɗen man yetadda ɓen jaggitoyoɓe feƴƴintina fi tuhuri ka salligi wa gala ɓe maki inna lil wudu'i shaytanan ande no waɗani o salligi kadi shaytaneji shaytaneri yuqalu lahu hindu wiye alwalhana ko ni ndu wiyete fattaqu hule waswasil ma'i yuppugol ndiyam ɗam feƴƴintina hule ɗum rene e ɗum awalegoy bi mana wasarfu e feƴƴintingol fi sabbil ma e yuppugol ndiyan ɗam ma annahu wondude ɗum yuppugol ndiyan ɗam yudi'ul ma annahu wondude no ɗum ɗo yudi'ul ma'a yebugol ndiyam min gayri fa'ida ko alday nafoore yuppugol ndiyan ɗam ɗum ko yebugol ndiyan ɗam non ko alday nafoore yuqi'u ɗum hino liɓa on tigi fima fasadin e nder bonniriji kadi ukura goɗɗi go min hayno jeeya ɗin bonnereji annahu no kanko kadi ya'tamidu gomɗihimo faando ala kasaratil maayi e ɗuɗɗingol ndiyan ɗan fala yata ahadu o ronka ƴewtade wusulal maayi yottagol ndiyan ɗan ila adai faade e tere makko ɗin fuu fa rubama tabokari heewi ko heddoto baqiyatun heddi ɗum lam yasilhal ma ta ndiyan ɗan yottake mo wala yadri an ha tawa o anda ɗum o famali ɗum ɗon ɓatun kanko o yuppi ndiyan ɗan mo sikka gasi fayabuga heddo wudu'ahu salligi makko on naqisan ko ɗoytiɗo fa yusalli o juula bi gayri taharatin ko alda e salligi wa min ayno e muɗum alkhawfu hulugol alkhawfu alay hulangol mo min al gulwi immurde feƴƴintingol fil ibadati e dewal ngal fa inna al wudu'a no salligi on ibadatu ko dewal wal ibadatu dewal ida dakhalaha sinati e maggal al gulwi feƴƴintingol fasadat ngal bonay wa min ayno jeeya mum annahu no kanko kadi yahdusu lahu gomɗi hino fuɗɗanomo hino hewtanamo alwaswas sowin sinegol fi taharati e salligi on bi sababil israf sababu feƴƴintingol ngol fi sabbil ma e yuppugol ndiyan ɗam wal khayri moƴƴere nden kullihinde fof ko nde heɓoto fil iqtida'i koye fi ñentingol bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur ko ɓuri bonde piiji ɗin fof muhdasatuha ko fuɗɗita kon waffaqa Allahu al-jami'u Allah hawrindi dendangal min Abdullahi kala e wonɓe lan jantade e jurriya amin fof yo Allah hawrindin en lima yuhibbu konko Allahu on yiɗi wa yardahu o yarli o wela amin fa alayka no fayima ayyuhal muslim bil hirsi lirɗugol ala an yakuna dow nde latto wudu ka salligi ma on ko raɓɓiɗi kon wa jami ibadatika e dendandangal de maɗen alal wajihil mashru'i haray koye hoore sharia e hoore bange shar'inaɗo o min gayri ifratin ko alda e feƴƴintingol wala tafritin ko alda kadi e raɓɓinɗinagol fa kullan ɗiɗo ɗiɗi fof tarfayin ɗiɗo ko pecce tarfayil umur ko seraji piiji damimun ŋiñaɗi wa khairul umur ko ɓuri moƴƴude piiji ɗin fof awsatuha ko hakkude junɗum ko hakkii kon wal mutasahil amugol ngol welsindo fil ibadati e dewal ngal yantaqisu ha ɗuytaygal
wal ghali feƴƴintingol ngol kadi fiya e dewal ngal yazidu alayha ɓeyde ngal ma laysa minha ko tawata alano e maggal. wal mustannu fiha ko sunninakon e dewal ngal bi sunnati rasuli ko sunnanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam wallade ko ɗum woni ɗum yuwaffiha haqqaha ko tawata o yoɓete o jonnite haqqe mum on bimana geɓal mum ngal bimana joddi mum ndi. Salih bun Fawzani hino du'ani en ɗo ka lannorde ngal dambugal min Abdoullahi kala miɗo fillitano en du'a o. Allahumma ya an Allah arinal haqqa hullumen gonga kan haqqan ko gonga warzuqna arsika men newinanamen ittiba'ahu jokkugol gonga kan sabu ɗum no lurri julɓe buy no hollorri tagore buy surtout ko wiyete ko guinéen yi'a gonga kan ha gayna yi'a sariya ko waali kon ka assemblée yi'a sariya ko waali kon ka constitution yi'a sariya ko waali kon ko ɗum woni ka justice ha gayna yi'a sariya ko waali kon ka qur'an ha gayna janga ha bona janga ha ɓoylo ronka fewde ronka gollitirgol ɗum noon ɓeɗo toro Allah yo hollu e gonga kan gonga o newnana en jokkugol ka kadi warinal batila batila yalla hollu en mere nden ko mere o holla en fenande nden ko fenande warzuqna arsika men kadi ejitina bahu woɗɗitagol nde fewminen fo e durriyaji amen ni wala taj'alhu wata waɗu fenande nden multabisan ko ɗum woni jilɓude majjunde alayna e dow amen fanadilla sakko men majja sabu si men famali fenande nden ko fenande men wawata nde woɗɗitade haray kala ko famini musidɓe julɓe haray falillahi shukru walhamdu haray ko yettude Allah kala ko tata faminaki ton fandunde ande wona jogagol gandal ko fi dendanangal musidɓe amɓe yo goto kala jangu ka pilasi mum janga ka auto mum janga ka ngesa mum janga ka boutique mum ko alda e déplacagol ko alda e ɓittagol ko alda e ferewil haray ko ɗum ni niyya an o kala ko famini to alhamdulillah ko faminaki to wo toujours o nodday ka numéro téléphone 63 60 53 09 60 60 53 09 68 60 5309 67 60 5309 haray mi waway on faminde ɗon kala ko tawata